Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Namhlanje ake sikhulume ngokuphupha inhlwathi, ukuthi-ke inhlwathi ngabe yona isuke ibike ukuthini noma iqonde ukuthini. Akhona-ke namanye amavidiyo sichaza ezinye iy'nhlobonhlobo zey'nyoka amaningi, ungaqhubeka usikrole. Inhlwathi-ke uma uyiphupha kusuke kuyinhlahla, abanye bathi kusuke kuyisibonakaliso esikhombisayo ukuthi khona okuhle okuzokwenzeka. Kahle kahle nje kunenhlahla ekhona okungenzeka ukuthi kunenhlahla esendleleni abadala bathi bafuna ukukulethela yona. Uma unombuzo sicela ukuthi ubuze kwi-comment, sizobe sesikwenzela eyakho ividiyo ngokuhlukile sichaze ukuthi lokho okubuzayo kuchaza ukuthini. Ungakhohlwa-ke nokusubscribe-a usilandele yonke indawo. Nisale kahle.